तू चल 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 आगो खाई तो बता जो कथा चल 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 खोल 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 हाजी खाइबा ओ खोल 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 तो आदम गरम खाई आके आंती बा गरम गरम खा आयो रे मां এটা কদলী আবে কদলী বদଳରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦେଇ ଦେଇଛି ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ହଜାର ତମ ଅଜେଜ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନ କହିଛ ତମ ମା ସେଇ ମା ଭାବି ଖାଇଦେ ଭାବେ ଯେ ମା এই ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦେଇଛି କୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦେ ମା ହଁ ଏସବୁ ମା କାहे ମା ହେ ନା ବୋଉ ହେ ଖାଉନୁ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଖାଇବି ମୋର ଭୋକରେ ଗଲୁ ଉଠିଲାଣି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ତାପରେ ଖାଇବି ଗାଧେଇ ଖାଇ ହେଇ ଗାଧେଇରେ ମାନେ আবে গাধেইଛୁ মানে ସିଏ ବି ওইকে ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ତା ମାନେ ଆଜି ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେବି ଦଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ଦେବି ହେଲା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ତଳେଇଛି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବନବାସରେ ପଇଛି ତତେ ସେ ଟୋକେଇ ଦିନା ନାଗିଛି କାଇଁ ବୀର ବୀର ନା ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ବୀର ଚାଲ 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 হরাবু হরাবু এইটা ইয়ে হরাবু আমার টিকে ইনভেস্টিগেশন করিবার ଥିଲା ହଁ ତମ ସହିତ ନୁହଁ ଆଉ ବୋହୁ ସହିତ ନା ନା କଣ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ହୁଏନି ହଁ ଆରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଶନ ଖାଲି କରିବି ତାପରେ ଆସିବି ହେଇଟି ବୀର ହରା ବାବୁଙ୍କୁ ଧର মতো টিকে ছাড় মু করবি ইনভেস্টিগেশন র ভরপুর আসুচি एक्सक्यूज मी कौन नहीं से एक्चुअली कथा कौन कि मु तुमको एक्चुअली मु कहबाकू गले मु ए 3टा बेले पदठु गोटे कथा कहबाकू तुमको चाहूची एक्चुअली मु तुमको ताको टी बंद कर दो टी बंद कर दो हम तो जानछि पिंडा दे दे पिंडा जा जा जय बाबू मु बिंदा मारी देखी तमे काम सर गया हाँ तो एक्चुअली मु तुमको आई लव यू রাবণ 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 এ ওলানি এ রাবণ এ ওলানি রাবণ no.